Dong bade kongres sedap syai kan dia. Tadi nanti ke por ni sapeng. Kai babahatam nak kalian junga kan ba. Kai ke parti babha bani kun. To haka bade baga jingken jang nak kalian. UMLA Meghalaya constituency nak Congress party ubah proses di saukme. Ula penting na bahaus nam arajar artholai un no eka parti Congress bat ba un ya kunno nak iwei pat ki parti. Habai keren bagi lapat hai kubor nak kalian ubah saukme ula ong ba mentahi undang ne berka Congress party hadu banda kut ka samai trekam ndre maria kut kini ka samai trekam un sa sheme karai ban ya kunno nak iwei pat ki parti. Di tengah aku beli kerpang benda kalian juga ikan long bah latrua batuk bah latrua sanga kalong bah nari ikula ban support akom juga kadang idea di DP ringong tang ni kawai episode ko kumbang benda nomor bang rum kongres kapor ro keempat biang di haga por biang tengah kuat ni kong syam pendep saya ya kan ka tenure kong dong benda kongres pendep saya kan ni tadi nanti ke por ni sapeng kai babahatam nak kalian junga kan ba kai ke parti babha bani kun lagade ke UDP lagade ke PDF lagade benda ke SPDP tadi benda ya lani lah apa kala bandai nak kalian jong independent episode kita ini belabu apa Ahmad nak kalian juga kalau hak pada bagi election kita sawan before the next election. You mean to say that contesting from BJP what? NPP is frankly speaking from my side. Now I will remain with the Congress till the end of the term. When the term end, then they will see what in which party I will contest at that time. Yes.